Inenkinga-ke ushade ngomkhizi kunabantu abasuke bathi awukabavela bazidlenga bengezona idlenga. Uma sekusukuma thina esizona yeyi kuba ngathi siqamba amanga. Lokho-ke ngizama nami ukusondela emsebenzini engiwunikile. Mhlambe angiqale ngibonge kuqala yes bashumayeli bonke befundisi bebenika umsebenzi. Akusikho umsebenzi sile kakhulu. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngani ongezwanga ubengathandi ukuthi amen yakuyathena insizwa awukwazi ukufaka amanzi ebhakedeni uma linawo amanzi ebhakedeni ecele, ngoba umuthi wavulela uthi wafaka awangeni ayachitheka ngoba kukhona ngaphakathi. So mhlambe into esilimazayo kuba ngathi umkhize noma umajola noma uhadeba kashumayelanga ngoba ibhakede beligcwele. esegcwele ayi Ngalesikhathi uba ne-expectation yokulindela enye into bese uthola enye into ibhakede ligcwele le kufanele ngabe iyangena inkinga. ayi Ngizama ukuthi ngikhulume kafishane bese ngihlala phansi. Lokho-ke bubeke bandla ayi kolbek amen. Lamazwi mhlambe ngimi kulona lisegcineni kodwa liyadinga ukuthi uqale ekuqaleni mhlambe ukuze ufike la engikhona sekukhona okuthile uthe kwambuleka. Ngisho ukuthi bashumayela ngizama ukubuyela emumva ngoba uJesu uma sizoyibheka lento yephasika mfowethu Thaba sithatha eGibhithe yes silethe esiphambanweni awukabavela izosilahla. yes Ngokuba ukuba isuka eGibhithe ukhulula uIsrael ibizothi lento ukuba injalo okushuthi uJesu uma esiphambanweni ubeyela isizwe sodwa Israel kuphela. Kodwa uma sizobuyela emumva ekuqaleni kuGenesis mhlambe kukhona uNkulunkulu angasiza ngakho. Uma uNkulunkulu wethu Thabani edala umuntu, uNkulunkulu uthathe i-image yakhe wayifaka kulo amdalayo. Waphinde lo amdalayo wamnika i-authority njengaye uNkulunkulu.
okusho ukuthi lo odaliwe uNkulunkulu ulindele ukuthi a-acte njengaye uNkulunkulu noma zonke izinto azenzayo uNkulunkulu azibuke kuyena ephile emhlabeni noma esezala mfowethu majola kodwa kuphinda phindekele image kaNkulunkulu enalamandla kaNkulunkulu kulomuntu amdalile wala sekudalwa owesifazane ukuba abe khona naye emhlabeni kodwa lo wesifazane uzubona ukuthi i-authority akanayo i-authority inikwa lo wesilisa Amen. akatshelwa ukuthi ungadli emthini okwazi okuhle nokubi Hey. kodwa umuntu ozomnika lo myalelo yilo wesilisa ngoba i-authority uNkulunkulu namandla uwabeke kuyena